Yada say mo kwa babiem do Badwam TV Badwam dwumade eso the radio say ne 14th October. Last week ifa yesi October mu no e middle of the month. Wow, radio da say. Yo de na bidri. Ti ye mo kwa ba ye chia wo mene ura asante da ko asante krobia ne gina ye na so anope radio adom ye nkwa yi BNC eso na ya ne ye home na moje di mo afrisane. And ye besom tinye fidie no free ha ne tie nsem papa nkranchen nsem ebebo ama bibia akoso be me na no pementia we e bia boko papa majoso bia kama Karaman so ana on sana osusude ache ye nyina no ya isa open nye di hu bi deni you know they no to boas ya isa open me kasa guna sunya fa na de nafti directions be ba into no kama man tire make no ya say open you know ya say open de make kan ya brabo mu komo so ko sa bra pusu na mna so utunu emfa utuna osre why say open you know ti abrabo no bia say obi penyon ti de make no wo na ko hu ma me no papa so ma ba kokra na osre omo. And I'm good even for almost 94 years a birthday or tema. We share the time I no cocoa board, no a penny cocoa board, no bar my bag ni crano, no bar no put it to say night is on the sick and no you man or the hood den. I never go share any pa no I'm could be birthday was for still strong but it is a why semi pay am. I don't know you for and baby crow. Sure. As the time changes. Time changes. Eno na mitie sa na nyomo na so wow mi ampa na mi abrida na o ti na ba ne sa o but it will change for the good. It's true. Ti the make no it will change for the good. Very very important, it will change for the good. Amen. There just a time changes in the bibia dance of kwachi congregation of 10 and one abi picture mo say debi it will change for the good. Ebenyiri sir. Yes, every time changes into the Odebiano, or over theatre, Kwame down now, so one would be on children and quaratre. Edu time, my papa and my American some movement. Now, Curtis, the tremble on them, now, and your papa. It will change for the best. So, to the mechano. Now, best in the bar, also, yes, or the input to be back. Also, baby. Also, Chefacao. Best in 50 preoccupy mao. After prayer, after everything, best in the bar. As a one casa suit who share best in him. Tibesremo. Every Daniel pa, by bed Daniel for the good of all of us. I'm sure you Google any honey aquadro beda. Sorry. So content with Adiana and Kwabami for we income when one more said Nyame adom wonsa no nyuma na omo ye na ase omo ye okay wo baby omo konwa enti sika no kakra bi se bia wo ye tire na me ne kwabena enwa wontumi nyire no ho nkeka no ho enti wo beda ten afi no wo ba adwuma ene kwade obi kura no wo nkode bi o ma excuse na me yare na me yesei nanso wonim se no na betimi abie inhira kese de amawo ene ohu kwasi twum wa bie adwuma yetimu so wo ka na story ne kira wo se de no wo di ne maami achi ton mo ne anwa hwe na ne wa bebie we no sanko ye content we bebie omo won mo ne anwa no a o ka se ene nke ye wa ha enti wo de ne kakra na wo ye no focus hu se tire na me ya ene mo content tire mo mami me beautician academy a metete nkwada nso no ne ade me no nyon focus nye nya se kakra no a enti ye sa na afi aho kire bi abaye me ni ampedito wa che o joint bi Mama not on watching on my 30 years. Kiosk na table flat na not on. One or two. We are no because na huchiro na huchiro. But I hope say be an no or the assistant mansion where chiro baby. Well, obesity. Catch intro obesity. If you walk up on Monday, be positive. What you say? And some of what you do the workout and every my own quiet day brown. Meso iwipe na agokensi onum apomudi onkomo onum ahosepe so onum na fe ye de asemidika ansa na empensempensemu ye de atoaso e de amawo and the majority leader our Ghana's parliament ye nim nyamfo afenyo marking and ene betwetwe ye nkomo I'm sure so I crowd say also ubebusa the questions bi a opese ubusa because akonya na ebeba de amawo daily guide de be shase
or say government moves to secure forest reserves. Infonya daha eye Godfred Yeboah Dame Ghana ya Attorney General and Minister of Justice. German Business Association honest Nana German businessmen omuku bi e Ghana on their basubode kese ama Ghana mampanyi Nana Danko Akufo-Addo e say de wona hwe sikasemu enkontebo ni nimpeje mu no mudifo no mo kira o so say de hwe Ghana say de tutututu enyoma na emuda hoye aye positive na no da arehosi si wo isli gonde mintimi kan wase mebiri go rem otiase a yi footage ni kwatra ontiase e wade nkoso yi na afin certain exuberance I wo emebru bi ni mu no e wade nkoso calm on down and not from sao you can't just blame and not from sa you know a whole lot of factors nti entu ebo aso abrabo a ye bonum and lotto operators parry allegations against Samia Oku ono so infonye da hanum say ankomodi kama koso nsema wodo bi mkafa ira Samia Oku no so David no kure bia enim akwabena ye fache me ewo sa accident no mo nko yeah enne youth ye nyame adom bia nyame ma won sika like true onmo yi bi omo ye no mo to posh car no ni ade ya na ye me nwanwa bebre sakwabena wo hwe ba bi community bi mu a ekwan mu ye ketuwa bi tisese ya na cars mienu ba ko ba na wo ye overtaking abesan ye homi wa incoming airba no e de na opese esie enti no mi hunu sa youth no de ya na eba wo mu e mo ye sa hantan yo se de yo te se di America sa nti se wona wo ho no wan che se wan ye careful an ma wo kwan kakra bia na che se nkwanhia no na esie no obi nam ne ba bi pa ya hwe yie na nam wo nti na akoba sa no ya na de life no yesre mo ate no nkrofo na ene yeja ye wo fanom ye yirenom ye kununom na mo shorting wo mo life e ma yensa no ti mo nya careful na bi ka se obi amanya sa o ti ka se de obi ye no enfa o sa na ye ka mo nti ase no o je wana ka jo se na me dem hu na me ye ma de nti enfa enye no kure wona odo hu na so betimi affect yeah affect nyoma bebre enya wona odo hu na wo ko speed because speed now according to the edin aba se wodu ha to obo ase wodu ha kilometers we ba ya me na me car na me na dem na wo wie pe na ko ma mu ni na asem race bia road bia wa ye ko race horse now nam community also ko 50 na wo ko 8 adai na sakura nam kwan ho ana panin bi nam kwan ho a wonim hwe na wo de kopem mo na wo ye ne very unfortunate the Ghanaian Times enim ha and come di ankasa info da so who videos na ankasa ye de fresh ni pass so videos na ankasa maybe you understand where we are coming from Sajuani Sakuani Safiani videos one more share my way busia mon kafra wate videos na kafra na we de kan kwansha de say a wo bete bia ayi long distance kwan so yese bia kuma so kwan so yese bia Cape Coast kwan so ana tachima nom ne ade we de wo vicinity na mu community na wona mu no a me fahaba na kwansha we atumi asi amadi pass. Okay, so a Casafa was 8 killed, others injured in 2 separate gruesome road crashes. The Ghanaian Times and so there, but any man will say. And wait, tomatoes for the nana. And the tomatoes for the account. And also, tomatoes for the question. Last week, it's a Friday, we said a bay. And also, just say, come now, any panana, a poor abashani. I don't know. I drive from one to Moboka Krasa. And only one of the big buses, because my name on says I hear me and Sunday. I can see Ibi. And on New Year wrongful overtaking. According to eyewitness reports, no bus can not try. So I avoid. There's still no one and just walk. Habna can one. Yaboka ni di na uhwe car na tibia mu na. Mo kontonto ayabo boss wa fan. Ni nyina ne nipa wo ya kum na kra ya ceremony di mo ma ye nyai sa no shi na afi ne bekwa wie ya na dabi ya jitu sa ya de anu akeka na ye ho ya na ye sa de no nti sa overtaking ntanka auto very much avoidable auto na de ya ba ko su krom say ene driver for so for kwa chika aka no
wo ko bro na wo ekwan de we no apeso sa no wo ya so sa no wo tia so eno ye bayi o se de bia me kasa bayi enye de otu we mu nyina ye type of bayi wo tia so ama wo no ka na be hia no epia wa hye ayim ene say we wudidin we ti say wo de se kan to obi kro mu no because wonko ena wo nia na ye say o sa ho e ho na mu tia so nti wo betimi atia so a ana wan kwa me yanso yamfolo adwen bonne umianye careful na accident sie no baifo bia no okukuru ka no de kohwe ne nyonko ka mu eyen yankasa oto ogbobokwa ubeduru yese kwanye nti yenye ye wie nso akwan kuru ya na ese kunye nti oman na ne sei eno so jesa mampani bi firi baabi na baka say tobo speed na wo kono bi wa chanso de no so wo ho wadu highway e bi 180 ene kware o ya agwa na posifo e o de ade na hwe o so say if your speed na no de open to makwa hin am say oh aban the speed we dey here na me kwa mimi mom na omi obi so overtake me okọ no wo jal man ko me ma me ko 80 68 wo ka jam say me ko speed anya hwe aban so acho ye de wacho say sa bag wo na na say fia me dey me hu ti mo me nto ye bo momiento ye bo na den a bebia wo ko bia no ubeduru mo amuni mabo achechede kase do okonwa nanso onka akire da de bia bebia okono du momiento ye bo ye save ye busua e pamo acho pa mo ya yekunu mu twitwi ka asenom ni ade ya me dom wono mo ba fie no wo mo kwa ya ka asem da bitu na so se kwasi kwaku kwehwachi hwenkura no unim se ye mie no kura te wo na ye den na ba ku no ho enipa dodo nso na wo de wo no ko adaroma kono boko ne kobra sunji. So your election headquarters Kokomutipa Kyle said 55 more days. This is here obuase. Nipa 12. Manyo ko huntino. Let me say yeah wo hwa ye de bebre. So 55 days more. 12 condemn. What they allege. Me fan so me pra ye ko go hospital. Paper filled with accidents and Kwame please keep your spirit in high spirits in Semenya. Yes, I will share and Kwanshian come on opportunity to see ya. It's scary. And a fresh week like this, now in Kwanshian yes, Remo. President praises Ochehine for championing environmental conservation. Onyame adom china so parliament ne babotai kese ba kopa omode ba say woni behwe ama ye forest no te de ye remu ayi tu fo gudu ya into no ne kwazo no wotima sachara mbre ne ntempa ama bibieti mayaduma. Republic Press so kan wasem say ni Ghana economy no is back on track. Ye nua ba ye ma Cynthia Morrison so no court nkomudi o say ni ontiase nti obesa atiesim na wasai omena so dia nti yada se nti do bonkrata wa so gibra no akoto bia kenkan adomonline.com so ewo ho yede mo esi ha na fe erekese rubodi dia agudie mo nsam na ba health tips no ene yenhwe yesin yenum no aha wiki mo so sa yempe yesen check nti ene no yeni hu komo sister Sunday bi oye guy ono so dia ho sepe beba na fe nkomo ba kumienu beba nsa na semedika incoming kwasinsian so dia ba na fe ono abo afenyo markings ene era asante krobia aka obulodadi enso de pense mu atwa so koso ma fidie na yeda se